Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, imiriro y'agasozi itari munsi y'itanu ikomeje guca ibintu mu nkengero z'umujyi wa Los Angeles muri California. Ministre w'ingabo wa leta zunze ubumwe za Amerika Lloyd Austin yavuze ko leta y'igihugu cye yemereye Ukraine indi nkunga ya gisirikare ingana na miliyoni 500 z'amadolari. Umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF uravuga ko urimo kwita ku bantu bagizweho n'ingaruka n'imirwano imaze iminsi ivugwa muri teritwari ya Masisi hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese. Ikaze muri aya makuru yo kuri wa kane turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere. Ana makuru reka tuyahere muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho imiriro y'agasozi itari munsi y'itanu ikomeje guca ibintu mu nkengero z'umujyi wa Los Angeles muri California. Hamwe mu makuru avayo aravuga ko abatabazi bazimya imiriro bateye intambwe mu kuzimya umuriro umwe warubangamiye cyane agace ka Hollywood Hills. Abantu batanu bemeje ko bapfuye, abarenga ibihumbi 137 byabaye ngombwa ko bahunga amago yabo. Urwego rushinzwe kuzimya imiriro rw'i Los Angeles ruravuga ko menshi mu mategeko ategeka abaturage guhunga akarere ka Hollywood ubu yavanyweho. Libani ifite perezida mushya nyuma y'imyaka 2. Hari icyuho muri uwo mwanya. General Joseph Aoun asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ingabo, kandi mu ijambo rye rya mbere yagejeje ku nteko inshinga amategeko yasezeranije ko azakura intwaro zose mu maboko y'abantu bose badakorera leta. Ibyo bifatwa nk'ikimenyetso cyerekana ko ashaka kurushaho kugabanya umuvuduko w'umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran. Ndetse na nyuma yo gutakaza ingufu umwaka ushize kubera ibitero bya Israeli, Hezbollah ikomeje kuba umutwe ufite imbaraga zikomeye. Ariko General Aoun atangiye imirimo ye mu gihe umunyamakuru wa BBC muri icyo gihugu avuga ko ari igihe kitoroshye. Ministre w'ingabo wa leta zunze ubumwe za Amerika Lloyd Austin yavuze ko leta y'igihugu cye yemereye Ukraine indi nkunga ya gisirikare ingana miliyoni 500 z'amadolari mu gisa n'icyo bamwe bafata nk'inama ya nyuma n'ibihugu by'inshuti za Ukraine ku kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Ramstein mu Budage. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine ageza ijambo ku bari bateraniye aho ngaho, yasabye ibihugu by'inshuti kurushaho gufatanya Donald Trump namara gusubira ku butegetsi muri Amerika. Hari impungenge z'uko azagabanya inkunga Amerika iha Ukraine mu gihe azaba ari magerageza kugera vuba ku masezerano y'amahoro n'Uburusiya. Ariko bwana Zelensky yatanze impuruza ko umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin arimo kurushaho gukaza umurego mu ntambara yashoje ku gihugu cye. Ni inkuru ya Sarah Renford mugezwaho na Yvette Kabatesi. Volodymyr Zelensky yatangaje ko icyiciro gishya kizatangira mu minsi 11 iri imbere ubwo Donald Trump azaba agiye ku butegetsi. Cyakora yashimangiye ko by'abari nk'ubusazi kurekeraho gufasha Ukraine kwirengera. Yasabye abanywanyi ba Kiev gukomeza gushora imari mu gukorera intwari imbere muri Ukraine no kohereza izo yamaze kwemererwa, harimo n'uburyo bw'ubwirinzi bwo mu kirere. Ibi yabivuze mu gihe umujyi wa Zaporizhia uri mu kababaro ko gupfusha abaturage 13 biciwe mu gitero cy'Uburusiya. Bwana Zelensky kandi yagarutse ku gitekerezo kigeze gutangwa na perezida w'Ubufaransa cyo kohereza ingabo z'amahanga muri Ukraine. Umuyobozi w'iki gihugu yagaragaje ko bwaba ari ubutwari kandi bukomeye bwo guca intege imbaraga z'Uburusiya.
Dusubire muri leta zunze ubumwe za Amerika. Imihango yo gushyingura Jimmy Carter wigeze kuba perezida wa Amerika iri mu kubera muri katedrali iri i Washington. Isanduku irimo umurambo we ifukishijwe igitambaro cy'ibendera ry'igihugu yatwawe mu cyubahiro n'umutwe w'abasirikare bashinzwe gufasha mu mihango y'abanyacyubahiro. Abandi ba perezida bategetse Amerika bakiriho bose bari bitabiriye uwo muhango. Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate, Jimmy Carter yarimo akaba bari n'inshuti z'igihe kirekire, niwe wateganijwe kuvuga ijambo ry'ingenzi ryo kumusezeraho. Nyuma y'uwo muhango umurambo wa bwana Carter urasubizwa n'indege muri leta ya Georgia, haza kubera umuhango wo kumuherekeza bwa nyuma mu muhezo. Maze mu nyuma haze kuza gushyingurwa iruhande rw'imva y'umugore we Rosaline bamaranye imyaka 77. Tujyayo mu majyepfo ya Afurika, igipolisi muri Mozambique cyitabaje ibyuka biryana mu maso kugira ngo gitatanye abayoboke b'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Venancio Mondlane watahutse mu gihugu kuri wa kane nyuma y'amezi 2 ari mu buhungiro. Imbaga y'abantu yaherekeje umurongo w'imodoka zirimo yari imutwaye mu murwa mukuru Maputo. Umuntu umwe yakomeretse cyane mu gihe inzego zishinzwe umutekano zatatanyaga igiterane cy'abantu yarimo kugezaho ijambo. Bwana Mondlane uvuga ko amatora y'umwaka ushize yaranzwe n'uburiganya, yahunze igihugu mu kwezi kwa 10 nyuma yaho umwunganira mu mategeko yiciwe. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Reka dukomereze muri Congo. Umuryango mpuzamahanga ufasha abari mu kaga w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF uravuga ko urimo kwita ku bantu bagizweho ingaruka n'imirwano imaze iminsi ibera mu ntara y'Amasisi mu teritwari y'Amasisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati y'ingabo za Congo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Uyu muryango uravuga ko uri mu kuvurira mu mujyi wa Masisi abantu bakomeretse ndetse n'ahitwa Nyabyondo. Ejo ku mugoroba navuganye na Stéphane Gowet-Gebwe wo muri Médecins Sans Frontières atangira asobanurira ko ibintu byari byifashe. What we know for sure is that since the fighting icyo tuzi nuko kuva intambara yadutse kuwa kano heze hari abantu bashika 80 bakomeretse bazanywe kuvurirwa mu bitaro bishigikiwe na MSF hamwe no mu ivuriro Centre de Santé ya Nyabyondo iri ku kilometero 20 uvuye Masisi. Rero twarakiriye abantu bakomeretse nk'imwe mu ngaruka z'iyo ntambara. One consequence of the fighting. The other one is that within the years yindi ngaruka nuko mu kigo ca MSF muri Masisi hari abantu ibihumbi baje kurondera aho bakinga umusaya. Niko vyama bigenda igihe cyose haba habaye intambara canke hagaterwa amabombe. Abantu amajana n'amajana baca bahungira mu kigo ca MSF kandi bakahaguma igihe cyose baba bumva ko ariho bafise umutekano. They stay there for as long as they feel safe. Waba ufite imibare y'abantu bamaze guhunga imirwano mu mujyi wa Masisi? It's really impossible to say because of course a lot of population fled Masisi completely. Ibitigiri biragoye kumenya ariko hahunze benshi harimo nabo muri Nyabyondo nariko ndavuga. Rero bishoboka yuko hari abantu ibihumbi bari bahunze. Bamwe bari bagarutse M23 maze kugenzura ico gisagara kuko kuva kwa gatandatu niyo yakigenzura, ariko ubu siko bikimeze. Urumva hari abari bagarutse ariko ntituzi uko bangana. Ntidushika hirya no hino mu mwidegemvye kugira turabe uko ivyo bateshejwe izabo bashasha vyifashe. Turaza bari mu makambi kuko ivy'akaga k'abantu i Masisi bimaze imyaka myinshi. You know, humanitarian situation in the Masisi area is bad since many years. We present in Masisi since almost 20 years and it's tuhamaze imyaka hafi 20. Hari abantu bari bamaze imyaka myinshi mu makambi ngahe Masisi ubu bari baravuyeyo. Abo ntituzi iyo bari kuko ntitwidegemvya kuko ibintu bimeze nabi kandi harabangamye ku mutekano w'abakozi bose kuja hirya no hino. Ico nshobora kukubwira nuko hari abantu amajana n'amajana barondera aho bakika umusaya mu bigo no mu bitaro vya MSF. Ivyo nuko vyifashe. Iyo habaye agahengwe barataha ariko amasasa asubiye kwasana baca bagaruka. Bagenzanje bavuga yuko hari abantu barenga 1000 mu bitaro n'amajana mu ivuriro rya MSF. Nitwo bibahora kuko ibintu bihinduka ku mwanya gusa turasuzuma yuko atabagwanyi baba bari muri abo bantu ariko n'uruja n'uruza rw'abantu isinzi
rugoye kugenzura neza. But they move in and out massively and too massively to be controlled. Dukomereze hano makuru mu Rwanda aho umukuru w'igihugu Paul Kagame mu kanya kashize yatanze ikiganiro n'abanyamakuru kibanza cyane ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uruhare igihugu cye gishinjwa kuwugiramo. Yongeye kuvuga ko nta ruhare u Rwanda rufite mu bibera muri kariya gace, avuga ahubwo ko Kongo yirengagiza uruhare rwayo mu gukemura ibibazo ifite. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa yakurikiranye iki kiganiro. Jean Claude Mwambutsa, niba unyumva turi kumwe ku murongo wa telefone, ni bihe bintu by'ingenzi byibanzweho muri make? Jacques, nibyo ndakumva neza. Iby'ingenzi nk'uko nawe wari ubivuze yibanzeho ni umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko iki gihugu kidagira icyo gikora ngo gihoshe intambara zihari. Yavuze ko kiri kwiyubagiza abaturage bacyo kibita abanyamahanga kandi ko kitanashaka na busa amahoro. Perezida Kagame yanavuze ku nama ya Rwanda yagomba kumuhuza n'umukuru w'igihugu cya Kongo mu kwezi gushize. Iyi nama Kagame akaba atarayitabiriye mu gihe mugenzi we wa Kongo we amakuru avuga ko yamaze kugera i Rwanda. Aha Perezida Kagame aravuga kuri iyi nama atitabiriye ya Rwanda n'impamvu atayitabiriye. Inama ya minisitiri yarageze baraganira, bigeze aho gusinya. Minisitiri wa Kongo arahaguruka afata telefoni arahamagara, agarutse ati bisimbyemera. Bati kandi ibyo udashaka ari byo byari kutugeza ku gisubizo. Barakomeza baratsimbarara ngo tugomba kugira Rwanda gusinya, batanavuze nibura ko tugiye kugira ibindi biganiro. Je numva ko bitari ngombwa kwirirwa njyayo. Icyo nicyo cyatumye inama yacu itaba. Hanyuma ku bibazo by'imbere mu gihugu ni bihe yabajijweho cyane? Avuga ku bibazo by'imbere mu gihugu, abanyamakuru bamubajije ku mpinduka zikunze kubaho muri guverinoma. Abaminisitiri barimo abavaho bakavaho batateye kabiri. Perezida Kagame avuga ko ari ibisanzwe ko uwashyiraho ashobora kumukuraho yabonye ko atari gusubiza ibibazo byatumye amushyiraho. Uyu ni Perezida Kagame avuga kuri iki kibazo cy'impinduka za hato na hato muri guverinoma. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo kubera ko nta kintu nari nkuziho cyangiza nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho, kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Iyo kujya kugwaza ngo atababara tarakara yo genda ukishwa n'agahinda, njye ntacyo bimwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage. Naho ku mubano w'u Rwanda n'amahanga muri rusange yayivuzeho iki? Perezida Kagame kuri iki kibazo yavuze ku bijyanye n'amatora aherutse kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umukuru w'igihugu Donald Trump watowe. Abanyamakuru batetse urabona hari icyo azahindura ku bijyanye n'uburyo habona ibibazo byaba iby'u Rwanda, iby'akarere se cyangwa ibya Afurika muri rusange. Perezida Kagame avuga ko iby'Abanyamerika ari iby'Abanyamerika, ariko yongeraho ko yibaza ko bishoboka ko hari impinduka zabaho ku butegetsi bwa Trump ku bijyanye n'uburyo abona akarere ndetse n'umugabane muri rusange. Urakoze cyane Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 10:44 ku masaha ya hano muri studio za BBC Londres. Mu Rwanda mu Burundi tugeze ku isaha ya saa 12:44 n'umwanya w'ikinamico runana. Rusobetse imisango y'abasangiye
Agnes yemeje kubwira Chris ibanga yari yaramuhishe. Honorine niwe ahangayikishijwe n'ubuzima bw'umwana we. Yagize ikihe kibazo? N'urunana. Mwana wanjye koko uragira ngo ngire nte koko wacecetse koko ihangane. Migi niko Migi we igihe wahereye rwose wa mwana we urabona cyane umutwe koko. Ubusa urabona yiyanze Kareme. Migi iyakira kabere basi iyakirire. Awi ubuse ko kibere warayemo kaburi zindukiyemo ukaba wanze kurya urarikuramo iki koko wa mwana we. Ariko se ubundi urabona uwo mwana nta kibazo afite koko Nori umwana wacu kwadasanzwe yiriza atya koko. Nanjye byanyobeye rwose Kareme. Umwana wanjye ntasanzwe yanga ibiryo ariko yatamiyeho nka kangahe arabyanga icyo ashaka nibere gusa rwose. Umukurikiranire hafi rero kuko rwose ashobora kuba afite ikibazo. None se uragiye papa Migi? None se uragira ngo nsiba akazo Nori? Oya gusa nyine nuko hari icyo nshaka kugusaba mbere yuko ugenda. Niki se mugore nkunda? Nyine urabizi Agnes afite ubukwe kandi nyine nabaye kwa musaza w'igihe kinini. Buriya ni nkaho ari umuvandimwe wanjye Kareme. Ndabizi gusa nyine iyo utangiye kumbwira za nyine uzisubiramo ngira ubwoba Nori. Oya da ntabwo gusa nyine nuko nyine ubwo ntiwumva ko ngiye kubisubiramo nyine tobora umbwire tobora rwose umbwire icyo ushaka ureke gukomeza gusubiramo iryo jambo. Kareme papa Migi ndakunda nyine urabizi buriya bukwe nyine ngomba kubutaha kandi nyine nkaguhesha ishema. Erega nanjye nzabutaha. Rero nyine ndashaka amafaranga yo kuzagura ikanzu nziza nzambara mu bukwe cyangwa nyine nkambara umukenyero mwiza Kareme. Ngo nako iby'amakanzu mbivuyemo ndashaka umukenyero mwiza rwose Kareme. Honori Kareme ntufite ibitenge byiza n'amaribaya rwose wakwambara ukaberwa ugataha ubukwe rwose utarinze kuntangisha amafaranga. Oya rwose Kareme ndashaka gukenyera iyo umugore akenyeye ababerewe singiye kuzambara ibitenge abandi babyeyi bakenyeye. None se mugore wanjye rwose urumva amafaranga agura imikenyero nayavana hehe ku ntunguye rwose? Ariko wenda kugura reka tubireke Kareme umpayo kukodesha. Hari umutayeri rwose uyikodesha n'abakanengwa niho bayikodesheje iyo bazakenyera. Ubwo urumva ibi byari muri gahunda y'urugo rwacu koko? Kareme niba uyanyimye ubwo nyine ntabwo nzabutaha nta kundi nabigira uzabutahe we. Wirakara ayo kukodesha ndayafite. Kareme urakoze rwose rega ubundi urankunda nanjye nkagukunda. wakwigendera ko ndebe uyu mukecuru nta kindi aduhamagarira atari ukutugisha impaka bushobo. Reka murabubatse nanjye nkaba nyir'urugo. Inzu ni iyanjye niba mvuze ngo musige gutya murayisiga uko mbishaka. Yego mwana yanjye. Yego. Waretse kuruhanya n'abafana. Haze nduhanya bankore ibyo nashaka. Ko ari bo bazi ibyo bashaka gukora koko wabaretse. Ariko bamwihora tukabikora uko bishaka maze mu minsi mike ukareba ko bidahindana ubireba rwose. Oya Stefa ngiye engineer muzima rwose sinakora amafuti mbireba ngo nuko umuntu mpayikiraka ariko abishaka. Urumva ndumwubatse umunyamwuga rwose ikiro se nshobora gukora mu mafuti rwose mu kazi kanje mbireba ntabwo nabikora rwose. Ntangwe wemeye dukomeza akazi cyangwa nimwekomereza akazi Stefa ngwino mu nzu nkubwire mama. Kuneye ubwoba nye urashaka kumbwira iki? Ubu igira ngo se njye umutima wanjye uri hamwe mama. Yabimenye nye ntabwo arabimenya ariko nkurikije amagambo uriya mukobwa ngo nire yarambwiye nta kabuza ntinze gato rwose yabivuga. Ariko mana yanjye kukuririye cyane kuko ninde wari gutamitse nye. Sintuje na gato mama ntatindiganyije ngomba gushaka Chris nkabimubwira. Nkabimubwira inzira z'ikigendwa. Ntiwumva kandi nyesi niko mwana wa uragira ngo wicire ubukwe bwari bugiye ubu nta nama yawe nimwe nkeneye mama nta nama zawe nkikeneye mbabarira uceceke. Kuva rero yamenye ibanga ryanjye akambwira ko ashobora kunyicira ubukwe ntacyo naba nicaranye. Nyesi wa mama icyemezo nagifashe kandi ni ntakuka. Umwaka mwawutangiye neza se bagore mwe? Neza cyane Nyiramari. Ariko imyaka iraguruka pe. Mugira dutangire inama di
dufate ingamba z'umwaka mushya tuzageza ku banyamuryango ba koperative yacu. ariko munazirikana ko hari Nyarurembo dufite n'ubukwe. aha ninde wakwibagirwa ubukwe bw'umukobwa wa Rangwida? Buriya Nyensa nafatiye runini ababyeyi ba hano Nyarurembo rero. Yewe cyane ziriya nama agira urubyiruko munsi y'umunyinya abazikurikiza zibagirira akamaro cyane rwose. Uretse n'ibyo turabaturanyi tugomba kugira icyo dukora nka koperative inkingi. ngo mukora iki se? Tugatwerera Rangwida. nubwo bamwe twabikoze mu miryango yacu ariko tunagize icyo dukora nka koperative hanyuma tukanaseruka twakenyeye bisa nyine byagaragara neza. ariko ndabibonye koko burya hari abantu bakunda abakire. Gute se Sori? Rangwida se ko ari umukire, uwo mukobwa we ko akora, umuhungu we agakora, umukazana bikabuko, ubwo muramutwerera muhinda yabuze iki? None se hari uwigira Sori? Mumbarize Nyiramare. ubu muranashaka gukora mu kigega cya koperative ngo mutwerere Rangwida nkaho hari icyo yabuze. Ariko ni umutima muri Sori nkuko babivuze koko wabonye hari uwigira. Nta muntu nabonye wifashe ubukwe ngo nuko akize. Ntawe pe. Sori igihe cyose umuntu aba akeneye amaboko muri bagenzi be. Kandi erega nkuko twahoze tubivuga ko imyaka itujyanye ni nako abana bacu bakura. Uyu munsi niwe washingiye ejo n'undi muri twe. Ese nk'ibyo byose umwe muri twe turenda no gushyingira abuzukorerega. wakabyara we ndumva mumukomeyeho wagira ngo hari icyo mu mucada. Bye rwose simbyumva kimwe namwe. Iki? Uko ni ugutagaguza amafaranga ya koperative. Ego ariko se koko byivuga urakomeje Sori? nukuri nyota ari mere nabi yagiye. Ubwo ari we wasanga witekeye ugashyiramo umunyu mwinshi kirinda kuzi. Banza ariyo mpamvu nari mfite inyota ingana gutya. Pole sheri wanjye. Merci sheri wanjye. Wagira ngo umunyu tuvuga. Ngaho mbwira aho mugejeje ibyiteguro rero. Umva imyiteguro rwose yarimbanyije bimeze neza cyane sheri. Nanjye nuko bamwe mu muryango wanjye bambwiye ko bari busesekari nahavuba. Barakaza neza Nyarurembo rwose turabishimiye sheri. Agi warakoze kunyemera sha. Ariko uransetse umbwira gutyo wagira ngo wari warabuze undi muntu kwemera. Hoya da gusa warakoze kuko ngerageza kukuvugisha sinari nzi ko bizakunda. Nawe warakoze cyane gufungura umutima wanjye wari umaze igihe warabaye urutare sheri. Warakoze pe. Ese ugira ngo wanjye se nkuko sheri. Ariko wamugani ntibyumvikana ukuntu umusore mwiza nkawe umuhungu w'umuhanga mu byo akora utuje ufite byose umukobwa wari we wese yakwifuza warukiraho urukoko kiri. Uko se ntiwumva impamvu Agi? Nyumva gute se kandi utarayimbwira kiri? Nari ngutegereje. Nicyo utambwiye Agi. Ndabizi ko utekereza byinshi ariko humura. Natindiwe no gusaba no gukwa. Nanjye nzagerageza mariage yacu bevo ubundi twibanire. Byo nanjye nibyo nifuza sheri. Ntiwabyifuza kundusha Agi. Ndagushaka hafi yanjye mukobwa mwiza nshimira ko wanyemeye. Umukobwa ukeye wambara akaberwa, umukobwa w'umuhanga, umukobwa ukunda umurimo, umukobwa utuje, mbese Miss Nyarurembo. Ariko kiri umenye muri iyi minsi ushaka kunyohereza mu ijuru ntapfuye n'ukuri. Kubera iki se yagiye? Umbwira amagambo meza bikandenga rwakirenga wanjye umusore ubasumba ukabasumbya ubwemo uburanga ubuhanga ubushishozi ubumuntu ukamenya gukunda no gukundwa akazukunda. Ayo magambo uvuzanyuze umutima Agi. Shiri karame mukunzi. Ubu wambaza ngo kare kose nakoraga iki sinabura icyo musubiza rwose kuko namusubiza ntazuyaje na gato ko ari wewe nari ntegereje. Ubundi kuki wari waranyihishe koko kiri ubu wabagaye? Niki ko wakomeje kumpamagara Nori? Ubwo se uracyariyo koko Kareme? Sinakubwiza ko nimba ku kazi njya kwa Rangwida gufatanya n'abandi mirimo yo kwitegura ubukwe bwa Nyensi koko Nori. Umwana wacu ntameze neza rero ibyo urimo bireka utahe Kareme. Migi ntameze neza yewe rwose arashaka konka gusa Kareme. Ariko rero urabizi ko iyo umugaburiye abyanga kuko bazi ko nabyanga uri mu mwonzi. Uba rwose bamushyiriye mama akamugaburira. Ubwo suzi ko ntabigerageje Kareme. Yanze kuguma yararira cyane. Narame yamunsangishije mu murima igitaraganya. Kose Migi wanjye kuko byamugendekeye bite?
nawe urabizi ko mu gitondo wasize yiriza yanze kurya byakomeje rero kandi aranacibwamo kareme ngombwa icyo nori arituma kenshi yewe kandi ibintu bimeze nk'uruzi ntumbwire ko umwana wacu yongeye rwose kurwara imitwe aka kanya nori sinahita mbyemeza ko yazirwaye ariko sinanabihakana kareme wa mugore rwose ndabizi uri umunyabwoba tuza rwose umwana wacu araza kumererwa neza muhibere ukomeze kumucungira hafi urumva niba ucyo atorohewe uramushyira umujyanama w'ubuzima wapi yewe ngiye sinategereza ko bucya kareme none se urabigira ngo mbigenze gute ngwino rwose ngiye sinahamana umwana urembye gutya njyenyine none se niza ko ndazana umuti kuko nori warekeye ko numvise gakaze koko kiri uragira ngo ntaye nasinze koko aho urabyemerewe ko wasindira kuko si mu kabari yagiye mbabarira cyane ndacyataha mu rugo iwacu sha mbabarira sinabona icyo mbwira mama wanjye ndapfuye noneho we ubundi se ni ngombwa gutaha ni ngombwa cyane shakiri haki meze neza yego meze neza kiri gusa hari icyo nshaka kukubwira nako maze igihe kitari gito nshaka kukubwira ugashaka kugira icyo umbwira ugatinda kandi turi kumwe shaka nguteze amatwi y'umubiri n'ay'umutima agi nicyo ushaka kumbwira ukababwa mukobwa mwiza sheri karame mukobwa mwiza ndagukunda cyane kandi n'ukuri ndagukunda ndabizi rwose kandi nanjye ndagukunda cyane rero urabizi ko umuntu ajya gukura aciye mu bintu byinshi pe urabizi ko mu myaka y'ubwangavu biba bitoroshye ibisitaza biba ari byinshi ndabizi rwose kandi ni nabyo uhora ubwira urubyiruko munsi y'umunyinya biriya byose rero umuntu abibwira urubyiruko kuko afite ubuhamya bwabyo yego kandi rero burya si abakobwa bonyine bahura n'intambara n'abahungu bazicamo nanjye ubwanjye hari byinshi naciyemo kugira ngo ngere aho ngeze aha yego ndabizi ko n'abahungu bazicamo kuko ndi umuhamya wabyo pe haki ko mbona amarira akubunze mu maso ntacyo kiri wowe ntega amatwi gusa uretse n'amatwi nakubwiye ko n'umutima uri kuri wowe ahubwo mbwira dore ugiye kumvamo kiri ndakumva nk'uko urugamba rwose rutabura inkomere cyangwa ngo rubura abarugwaho nanjye urwo narwanye ndi umwangavu sinarutsinze uko byakugendekeye bitagi ndashaka kukumenyesha ngewe wa nyawe hataragira undi muntu ukujya mu matwi ngo akumbwire uko ntari ndahari ku bwawe yagiye mbwira ni ukuri kiri ndakumva niga mu mashuri yisumbuye ku myaka yanjye 15 natewe inda na mugenzi wanjye twiganaga mbyara umwana w'umukobwa yitwa Lopez arahari anye wowe ufite umwana ntabwo nkubeshye kuki ubimbwiye ubu ngubu anye Agnes atuye umutwaro wari umaze iminsi umuremereye Chris agiye kwitwara ate nyuma yo kumenya aya makuru ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kane tariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere ariko mu kubasezeraho nababwira ko muri leta zunze ubumwe z'Amerika imiriro y'agasozi itari munsi y'itanu ikomeje guca ibintu mu nkengero z'umujyi wa Los Angeles muri leta ya California naho Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin yavuze ko leta y'igihugu cye yemereye Ukraine inkunga ya gisirikare ingana na miliyoni 500 z'amadolari umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières cyangwa se MSF uravuga ko urimo kwita ku bantu bagizweho ingaruka n'imirwano imaze iminsi ivugwa muri teritwari ya Masisi
hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Johnny. Ari makuru mwamutumvise hano kuri radio, mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbc.gahuza.com.